أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман миртугандар, жараткан ушул куттуу болгон Рамазан айында тутуп жаткан орозобузду, кылган ибадаттарыбызды, жалп эле жакшы иштерибизди шахры Рамазан айынын урматында жараткан кабыл эткен болсун. Сиздердин ушул жума намазга деп басып келген ар бир кадамыңыздарга Аллах Таала чексиз соопторду жазган болсун. Бүгүнкү айта турган хутбабыз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам салават айтуу туурасында. Бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтуунун канчалык зарылчылыгы бар, кандай даражасы бар, ошол туурасында Аллах субхану ва таала бул салават айтуу туурасында Ахзаб сүрөсүнүн 56 аятында мындай дейт: Estağdu billah. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallaha ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimu teslima. Sadakallahul azim. Elbette Allah Taala jana anın perişteleri Peygambarga salavat aytат. Ey iman keltirgендер, силер да Peygambarga salam salavat aytkыла деп Allah Subhanahu wa Taala bul Kur'an-ı Kerim'de buyurup жатат. Demek bul jerde Allah Subhanahu wa Taala başka ibadatlarda dagı buyurgan. Bul jerde Allah Subhanahu wa Taala pendelerini özünün süyüktүү bolgon peygambarına salavat aytkыла деп buyurup, andan kийин birinci özü salavat aytıp жатат. Andan kийин periştelerge dagı emne kılgıla деп, peygambarga salavat aytkыла деп buyurup жатат. Andan kийин pendelerge de buyurgan salavat aytkыла деп. Demek bul jerde bul salavat aytуунун darajасы жогору. Bul ibadattardын içiden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavat aytуу en bul жогору deyilgen ibadattardın katarına giret. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge salam aytуу ibadattardın içinden en jakşысы. Oşonduktan kaysyl jerde bolboyluk Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavatты көп aytайлы. Ушул Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavat aytууну эмне кылайлы? Өзүбүзгө адат кылып алайлы. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge salam aytууну, salam salavat dayıma өзүбүzгө adat kılıp aytıp жүрөйлү. Балдарыбызга да ушул нерсени үйрөтөйлү. Бул көп деле вакыт кетпейт. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبرائيل وإسرافيل وعزرائيل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты: Mağa Cebrail, İsrafil, Azrail, Mikail. Uşul 4 perişte geldi deydi. 4 perişte gelip fekala Cebrail aytты deydi. Ya Resulallah, men salli aleyke 10 merrat ana akhadha biyadihi ve amarru ala sirati. Cebrail aleyhisselam Peygamberimize aytты: Ey Allah'ın elçisi, kim sağa 10 jolu salavat aytkan bolsa, men anı sırat köpüründen oңой ötkөрüp koyam dedi. Bir günde 10 jolu, bir minutta ketpeyt da buğa. Sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem. Az ele bir günde 10 jola aytkan bolsa, men anı
Sırat köprügünün özüm ötkörüp koyayım dep. Cabireyl aleyhisselam özü moynuna alıp ötedi. 10 jol ele aytıp koysun, men al pendeni sırat köprügünden ötkörüp koyayım deydi. Ve qala Mikailu ana asqihi min hawdika. Mikail aleyhisselam aytdı, kimde kim sağa bir günde 10 jolu salavat aytkan bolsa, men ağa senin Havd-ı Kevsar kölünden men anı su içirem dedi de. Kevsar kölü. Bu Peygamberimizge belek bolup berilgen köl. Men oşol kölden men su içirem dedi. Ve qala İsrafilu ana asjudu lillahi Teala ma arfa'u ra'si hatta yaghfirallahu lehu. İsrafil aleyhisselam aytdı, kimde kimsenin ümmetinden bir günde 10 jolu salavat aytkan bolsa, men anı üçün sajda kılam. Allah Taala kaçan anın günösünü keçmeyince men sajdadan başımды kötörбейм dedi de. Kaçan oşol pendengden ümmetinden günösünü keçmeyince men başımda sajdadan üzbeyim dedi. Ve qala Azrailu ana aqbadu ruhahu kema qabadtu arwahul anbiya'i aleyhimussalatu vesselam. Ama Azrail aleyhisselam aytdı, eğer de kimde şol senin ümmetinden 10 jolu salavat aytkan bolsak bir günde, men anın canını alamın, paygambarlardan canın kanday jеңil algan bolsam, oşondoy anın canını jеңil alamın dedi de. Paygambarlardan canın kanday jеңil algan bolsam, alardan oşo sağa salavat aytkan ümmetiңдин canını dağı oşonçoluk jеңil alam dedi de. Oşonduktan bul jerde çoğ bolgan oşol 4 perişte öz mildetini alıp jatat bul jerde. Bizden emne üçün bizden 10 ele jolu bir günde salavat aytıp koygonubуздун sebebinен darajasынан uşul 4 perişte 4 nerseni özüne mildet kılıp alıp dedi. Ruya an Fadil ibn Ubeyde أنه قال دخل رجل فصلى صلاة فقال اللهم اغفر لي وارحمني. Ubeyde'nin balası Fadil degen. Allah razı olsun bu kişiden. Oşol aytdı, bir kişi namaz okuğanı kirdi deydi. Namaz okuğanı kirdi dağı, andan keyin dua kıldı. Allahümme gfirli verhamni. Allah'ım menin günümdü keçirgen, meni öz rahmatına algın dep dua kıldı deydi. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Accelte eyyuhel musalli idha salleyte fek'udu fehamdillahi bima huve ahluhu ve salli aleyye thumma eda'hu. Keyin Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem namazını kaytar dedi. Eğer desen namaz okuy turgan bolsoň, kadaga oturganыңda Allah Taalaga hamd aytgın, andan keyin maga salavat aytgın, andan keyin dua kılgın dedi de. Bul jerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge dua kılığının jolunu öğretip jatat. Dua kılığının jollarını bizge öğretip jatat. Namazga kiriştiňmi? Namazды bütken soň Peygamber sallallahu Allah Taala hamd maqtaw aytgandan keyin Peygamber maga salavat aytıp andan keyin emne kılgın deydi? Dua kılgın dep Peygamberimiz bizge öğretip jatat da. Oşonduktan dua kıldıkpı? Duabızdın başında dağı, duabızdın eteginde dağı emne kılış gerek eken? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge salam salavat aytış gerek eken. Anas ibn Malik anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu qal Malik'tin balası Anas, Allah razı olsun bu kişiden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, "Ma min duain illa beynehu ve beynes sema hicabun hatta yusalli alen Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. فإذا صلى عليه يخرق ذلك الحجاب ويدخل الدعاء وإذا لم يفعل ذلك رجع دعاءه." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, "Qaysi bir adam dua kılgan bolsa, oşol adam menen asmandın ortasında bir hicap var deydi. Parda var deydi.
parda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavat aytsa oşol parda alınat deydi. Pende Allah'a kayırılıp dua kılgan uçurda pende menen asmanda ortasında parda var deydi. Kaçan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge salam salavat aytılsa oşol parda alınat deydi. Ve yedhulu dua, andan keyin duaları kabul kılınat deydi. Duaları Allah Teala'ga жетеді. Егер де Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat aytılmadı mı, anda al duası kaytarılıp жиберилет deydi. Oşonduktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e emne kılış gereken, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat aytууну unutmaylı. Bu duamızın eteğinde dağı, başında dağı emne kılış gereken, daima birinci Peygamber'e salavat aytıp, andan keyin özümüzge kerektүү nersени suraş gerek eken. حكي أن واحدا من الصلحاء جلس للتشهد والنسي الصلاة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه. Bol bir ötkön bir okuyan, bir salih bolgan, Allah'tan buyruğuna atkarıp, Allah Teala'nın buyruğuna başıyıp, Allah Teala'nın buyruğuna atkarıp жүрgön bir pendelerden bir özü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavat aytууну unutup kalat. Taşahhudga oturat. Birok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavatta aytpay kalat da. Anan oşol kişi uykuga ketip, uykuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni köröt. Düşündü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem al adamga aytat. Emne üçün maňa salavat aytpadың deyip. Düşündü, jana kişinin düşüne girip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytıp jatat. Emne üçün sen mağa salavat aytpadың dedi. Anan jana kişi faqala ya Rasulullah iştagaltu bis sanaillahi ve ibadatihi fanasitu salata aleyka. Ya Allah'ın elçisi, men Allah Teala'ga maqtav aytıp, Allah Teala'ga ibadat kılıp, sana nasat, sana salavat aytууну unutup kalıpmın dedim deydi. Allah Teala'nın ibadatı menen Allah Teala'ga maqtav aytıp, oşonu menen alektenip, sağa salavat aytууну unutup kaldım degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, sen menin sözümdü ukkun. El-a'malu mawqufatun ve'd-da'watu mahbusatun hatta yusalli aleyya. Sen menin sözümdü ukkun. Amaldar pendenin qaysı lele kılgan amalı mawqufatun turup durat deydi amalı. Kılgan duaları turup durat. Kaçan mağa salavat aytmayınca oşol asman menen жердин ортосунда turup durat deydi. Kaçan mağa salavat aytmayınca al duaları жетпейт deydi da. Oşonduktan oşol namazda dağı Peygamberge salavat aytууну unutmaylı. وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا صَلَاةٌ عَلَيَّ رَدَّدَ عَلَيْهِ حَسَنَاتُهُ فَلَمْ يَقْبُلْ مِنْهِ شَيْءٌ. Kıyamatta egerde bir pende kele turgan bolsa, bul dünyada жақшы işlerdi kılgan, bul dünyada köptögön жақшылыктарды kılgan. Birok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavat aytılbagan bolsa, bir de salavat aytkan emes da. Bul dünyada köptögön жақшылыктарды kılgan, birok Peygamberge salavat aytkan emes. Salavat aytkan emes bolsa, al adamdın жақшылыктары kaytarılat dağı, bul adamdan bir ösü dağı kabul kılınbayt deydi. Bir ösü dağı kabul kılınbayt deydi. Oşonduktan tursak dağı, bassak dağı, uşul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavat aytууну unutmaylı. Bir ata bala Allah'ın buyruğun atkarıp, uşul moynumuzdagı milletten ayrılayın dep, ata bala hac kılganı haramga jönөйт. Makkaga hac kılganı. Jolda baratsa atası oğurup kalat. Jolda baratsa atası oğurup kalat.
атасыны қолына алып, башына сылап, даралай баштайды баласы. Ошентип күндөр өтүп, күндөрдүн бир күнүндө ошол оорунун себебинен атасы дүйнөдөн кайтат. Ичер суусу түгөнүп, ошол жерде оорунун себебинен атасы бул дүйнө менен коштошот. Жанагы атасынын жүзү капкара болуп калат. Капкара бир түскө айланып калат. Жанагы баласы инна лиллахи ва инна илейхи раджиун ушунчалык атасынын түсүнү көрүп коркуп кетет. Атасынын бетини кийими менен жаап коет. Көзүнү жумуп, бетини жаап коет. Андан кийин Аллахка кайрылып, Аллахым, биз сенин буйругуңду аткарганы үчүн кетип жатсак, атам ушул жерде кайтыш болду, бирок жүзү карарып кетти. Сенин буйругуңду аткарганы кетип бара жатсак, ушинтип кайтыш болду. Эмне үчүн жүзү карарып кетти? Деп таң калып, баласы ыйлап, көздөрүнөн жаш агып, уктап калат. Уйкуга кеткенде түшүндө бир киши келет кокустан. Bir kişi келет. Men анчалык сулуу, жүзүдөн ушунчалык нур чачырап турат, мен андайды көргөн эмесмин дейт. Өмүрүмдө көргөн эмесмин андайды дейт. Кийимдери да ушунчалык таптаза, ушунчалык жыттуу атырларды себинген, жытты атырдын жыты буркурап чыгып турат дейт. Мен мындай адамды өмүрүмдө көрө элекмин дейт. Менин бутумдан алдыдагы атамдын бетини сылады дейт. Атамдын бетини сылады. Колу менен де бетини сылады дагы, андан кийин атамдын түсү кара түсү ак болуп калды дейт. Бетини сылагандан кийин атамдын түсү ак болуп калды дейт. Кийин жанагы киши кайтып кетти дейт. Анан мен сурадым: Алланын кулу, сен кимсиң? Мен сени тааныбадым деп сураганда, сен мени тааныбадыңбы? Мен Курандын ээси болгон Абдуллонун баласы Мухаммадмын деди. Бул түшүндө жолуккан киши бул пайгамбарыбыз болот. Курандын ээси болгон Абдуллонун баласы Мухаммадмын деди. Бул атаң бул дүйнөдө көп ысырапкерчиликти көп кылат эле дейт. Ысырапкерчиликти көп кылат де. Бирок анын артыдан мага көп салават айтты де. Салават айтууну токтотпойт де. Мага көбүрөөк салават айтат де. Мага менден жардам сурады де, мен жардам сураганынан жардамга келдим деди да пайгамбарыбыз. Менен жардам сурады эле, ошол менден жардам сурагандыгы үчүн мен атаңа жардамга келдим. Мага көп салават айткандыгы үчүн деди да. Кокустан ойгонуп кеттим, турсам, атамдын жүзү жап-жарык болуп калды дейт. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салаватты көп айткандын пайдасы. Көп айткандын пайдасы. وروي في الأخبار ثلاثة أشياء لا تزن عند الله جناح بعوضة. Кейбір кабарларда айтылган 3 нерсе Аллах Тааланын алдында bir чымындын канатынчалыктагы пайдасы жок дейт. Аллах Тааланын алдында bir чымындын канатынчалыктагы пайда бербейт дейт. Ал кайсыл үчөө десе, ахадуха ас-салату била худу'ин ва хушу'ин. Биринчиси намаз окуйт. Намаз окуса рүкүндөрүнү, саждаларыны өз ордунда аткарбайт. Бул намаздын Аллахтын алдында bir чымындын канатынчалыктагы пайдасы жок дейт. Ошондуктан намаз окусак дагы рүкүндөрүнү, саждаларыны бардыгыны өз ордунда окуш керек экен. Хушу хузу болбодубу? Аллахтын алдында бул намаздын пайдасы жок.
والثاني الذكر بالغفلة لأن الله تعالى لا يستجيب دعاء قلب غافل. Екіншісі, Аллах Тааланы зикир қылғанда, Аллах Тааланы естебестен, жөн эле зикир қылғаны адамды айтып жатады. Аллах Тааланы естебестен, Аллах Тааланы зикир қылған. Жүрегіден Аллах Тааланы зикир қылбайды да. Бұл адамдың ғафилетте жүрген адамдың дуасына Аллах Таала қабыл қылбайды дейді. Ошондуктан Аллах Таалаға қайрылып сұрағанда дағы, Аллах Тааланы зикир қылғанда дағы эмне менен, жүрек менен зикир қылыш керек екен. والثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من غير حرمة ونية. Üçüncüsü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavat aytqanda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de urmattap, niyet kılbastan aytılgan zikir deydi, salavat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de dağı salavat aytqanda, uşunday жүрөктөн Peygamberdi niyet kılıp, Peygamberdi süyüp, жүрөктөн salavat aytış gerek eкен da. Oşun için Peygamberimiz ne dedi? İnnemel a'malu bin niyet dedi de. Bardıq amallar niyetke bağlı dedi de. Oşunduktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavat aytqanda dağı emne kılış gerek? Köngül koyup, tilden emez, жүрөктөн salavat aytış gerek. An Anas ibn Malik ennehu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kharaca min indi Cebrail آنفا فأخبرني عن ربي عز وجل أنه قال Malik'tin malası Anas, Allah razı olsun bu kişiden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, Cebrail aleyhisselam menin aldımdan çıkıp kaldı dedi. Peygamberimiz aytıp жатат da, Cebrail aleyhisselam menin aldımdan çıkıp kaldı. Allah subhanahu ve Taala'dan mağa haber alıp geliptir. Allah Teala aytdı: "Eyyu muslimin salla aleyke merreten vahideten illa sallaytu ana ve melaiketi aleyhi aşran." Allah Subhanahu ve Teala aytdı: "Qaysi bir musulman sağa eğer de bir jolu salavat ayta turgan bolsa, men jana menin periştelerim ağa 10 jolu salavat aytat" deydi. 10 jolu. Pende bir jolu aytkan bolsa, men dağı, menin periştelerim dağı ağa 10 jolu salavat aytat deydi. فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَصَلُّوا عَلَى تَعْظِيمًا. Anam Peygamberimiz aytdı, seler mağa cuma günü salavatты köyrek ayttılar. Eğer de seler salavat ayta turgan bolsa, meni urmattap mağa köyrek salavat ayttılar dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emne kılıp atat, buyurup jatat. Oşonduktan bu salavatты cuma günü dağı köyrek aytış gerek. Anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu qal: "Men salla ala kulli yevmin 500 merre lem yeftakir ebeden ev lem yahtac ila ahadin ebeden." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, kim bir günde 500 jolu mağa salavat aytkan bolsa, bir günde 500 jolu, al adam kereyi bolbayt deydi. Bir günde 500 jolu salavat aytkan bolsa, al adam bu emne bolbayt deydi? Kereyi bolbayt deydi. Büröөгө dağı bir adamga dağı muhtaç bolbayt deydi. Bir günde 500 jolu aytkan bolsa, al adam kedey bolbayt, büröөгө dağı muhtaç bolbayt dedi. Oşonduktan bu jerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurup jatat, oşol Peygamberimizin buyruğuna köyrek amal kılaylı. Anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu qal: "İnne evlen nasi bi yevmel kıyameti ekseruhum aleyhissalah." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, adamlardan içinden mağa en жақшысы adamlardan içinden, ümmetlerinin içinden dep jatat da. Ümmetlerimden içinden kıyamatta en жақшысы mağa jakınıragı. Mağa jakın bolgonu kimder degende,
Aktsaruhum aleyhissalam. Mağa köprek salavat aytkanlar dedi de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özüne salavat aytkanlardı emne kılıp jatat? Köprek. Mağa jakın bolgondor kıyamatta oşolor. Köprek salavat aytkanlar dedi de. Oşonduktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge köprek salavat aytaylı. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي يوم الجمعة 80 مرة غفرت له ذنوب 80 سنة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, kim cuma günü mağa 80 jolu cuma günü, uşul cuma günü 80 jolu salavat aytkan bolsa, anın 80 yıllık günösü keçirilet dedi. Allah subhanahu wa ta'ala al adamdan 80 yıllık günösünü keçiretti. Emneni sebebinen? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge salavat aytuunun sebebinen dedi. Oşonduktan bu cumaga kelgende cumaga çeyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge köprek salavat aytadi. Uşul hadiste aytılgan 80 jolu salavat aytuunu özüzgө adat kılaydı da. Ar cumada. Cumaga çeyin, cumadan keyin. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عثرت عليه حاجته فليكثر من الصلاة علي. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, kim biröge bir muhtaçlık, kıyınçılık jetken bolsa, anda mağa köprek salavat aytsın dedi. Biröge muhtaçlık, gam, problema kelgen bolsa, anda mağa köprek salavat aytsın dedi. فَإِنَّهَا تَكْشِفُ الْهُمُومَ وَالْغُمُومَ وَالْكُرُوبَ. Sebebi mağa aytılgan salavat oşol pendenin gam, kaygını, sar sananı jok kılat deydi. Gam, kaygı, sananı jok kılat deydi. وَتَكْثُرُ الْأَرْزَاقَ وَتَقْضِي الْحَوَائِجَ. Andan keyin oşol pendenin rızkısının kelin boluşunu, köbeyişine sebep bolat deydi. Köbeytkenge sebep bolat deydi. Andan keyin muhtaçlıklarını çeçkenge sebep bolat deydi. Oşonduktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge salavat aytuunu adat kılaylı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge salavat aytuunu үйrөнöylü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akırkı demide dağı ümmetim dep ötkön. Ümmetim dep peygamberim azap tarttı. Ümmetim dep közlerinden jaşlar aktı. Ümmetim dep uşunçalık kıynalgandan, ümmetim dep denesinden kandar aktı. Ümmetim dep başını yep sajda kılgan, ümmetim dep күндө түндө dua kılgan, ümmetim dep sarsanağa batıp жүрüp, ümmetim dep bul dineden koş aytışkan. Peygamberdi dayım este boylaylı, Peygamberdin jolun joldap koldoylu, Peygamberdin sünnetine bekem olup, kana musulman bir tuğandar bir salavat aytıp koyalı. Sallallahu aleyhi ve sellem ve ahiru da'vana anilhamdülillahi rabbil alamin.